Assalamu alaikum. Бүгін ноябрьнің 12 күні базар эртесі күні бұйы ТВ біз сізге Украинада олып кеткен вақалары қында тариф етеміз. Ноябрьнің 12-де Киевде кечірілген 6-й чағырылыш Қырым-татар милли құрылтайының делегатлары конференциясына 76 делегат келді. Делегатлар бір қаш меселені бақмақ кереклер бұ ерде Қырымдаки вазиетні ве ижғал шартларында ерлі өзедіре органларының вазифелері бұндан ғайры март 29 күні кешкен құрылтайның екінші невбеттен тыш сессиясының Қырым-татарларының Қырымда өз мұқадыратыны тайыны туп ақына бинайын қарарының еріне кетірілуіні Музыкери edecek. Milli Meclis Reisi Rifat Çubarı'nın айтқанына көре en yakın vaqtda Qırım-Tatar Milli Meclisi saylavlarına geçirmege imkan olmağını için Qırım işgali şaraitlerinde vekiletlerini kaldırmağan kurultay delegatlarına vazifelerine devam etip etmeyeceklerini karar almağa imkan verecek mexanizmni belgelenecek ve bunun ile Kırım'ın Rusya hükümeti ile işbirliği yapkanlarını Qırım-Tatar Milli Meclisi erkeninden çıkarmağa teklif etildi ve bu meselede bakılmak gerek. Konferensiyanın neticeleri kandaylarındaki yayınlarımızda. Bu ise ki vakti boyunca saat 16'da olğan malumat. Bugün Rusiyanın işgalcileri Birleşken Kuvvetler mıntakasında Donbas bölgesinde tınçılıqны bir kere bozdular. Lugansk vilayetinin Starый Aydar kısmında ateş iri kalibrli kurşun atkaçılardan ve hafif silahdan alıp barıldı. Bugün ve Tuniven Ukrayna arbilleri arasında elak olğan ve yaralananlar yok. Bu vaqta Ukrayna Müdafaa Nazirliğinin spikeri Dmitro Gutsulyak bildirdi. Tuniven ise isyancılar 7 kere ateş açğan ediler, ağır silahlar kullanılmağan edi. Amerika Birleşken Devletleri Şimal akımı ve Türkiye akımı gaz bölümlerinin kuruluşuna karşı bu vaqta Amerika Birleşken Devletleri'nin energetika naziri Perry Ukrayna baş naziri Volodymyr Groysman ile görüşkeninde bildirdi. Amerika memurunun fikirine göre Ukrayna'nı çetlep gaz bölüklerinin kuruluşu Avropalılarını Kreml'nin kaydelerine göre Rusya'dan energetika teslimatına erenler alına getirecek. Bunun ile Rick Perry Ukrayna'daki energetika islahatına Amerika hükümetinin nasıl yardım etkeni hakkında da tarif etti. Naftogazның газ чықарылуы ве ишленуы ile бағылы çalışmalarına қол tutmak isteyimiz. Ayrıca elektroenergiya bazalarının liberalleştirilüvü ve bu sada çalışmalarının şeffaflığı ile bağlı bütün kuch kuvvetlerinizni de algışlayımız. Gelecekte enerji resurslarının çıkarılу yerlerinde geodezik ve geologik bilgilerinin açıklanуынен bağlı planlarınızga қол tutamız. Yaralanğanlarının tahliyesi ve birinci aciler yardımı Oğyanındaki safta taktik tibiyeti ile bağlı derslerinin keçirilüvü teşkil etildi. Talimler Lugansk vilayetinin 59 harbi mobil hastahanesinde keçirildi. Hemşire ve sanitarlar tibiyetke alakaları asla olmagan askerlerine kendi ve arkadaşlarının hayatlarını kurtarmak için nasıl hareketler yapmak gerek olğanına öğrettiler. Ці знання, вони не тільки на полі бою. Bu bilgiler yalnız cenk meydanında değil ama yol kazası olğanda da gerek olur. Çünkü öyle ola ki kaza vaxtında hayatını kurtarmak için bir kimse yanında olmasa, elbette bu askerden gayrı o yardım edebilir. Bunu bilmek mühim. Harbi vaziyette şaşmalap ne özüne ne de birisine yardım edip olarsın. Dünyanın vaxtınca işgal altındaki Donetsk ve Lugansk vilayetlerinde geçirilgen sahte saylavlar kanunsuzlar. Bu vaqta Ukrayna Merkezi Saylav Komissiyasının binyanatında denildi. Çünkü saylavlar dep adlandırılgan hareketler Ukrayna anayasasına ve saylav kanununa zıt geli. Bunun ile bu saylavlar halkara hukukının bozuluğuna ketiri. Vel Ukrayna Tış İşler Nazirligi halkara ortaklarını Kreml'ge karşı baskılarını kuvvetleştirmege çağırdı. Sahte saylavlarının geçirilüvini ise NATO, Avropa Birliği memleketleri, Kanada ve Amerika Birleşken Devletleri taqbih etti. Rusiyaga qarşı көрсетілген sanksiyalarını sertleştirmek ve Donbass'ın işgal etilgen kısmında sahte saylavlarının geçirilüvine alakalı şahıslarga qarşı yanı sanksiyalarını көрсетmek. Böyle çağrıvını Polonya Avropa Birliği memleketlerini yaptı.
Полонияның тыш эшлер нәзерлігі сайтында яйынланған білдіруіне дініле. Варшава сақтай сайлавларының кечерілігі тақбы хәті ве сайлавларының нәтижелеріні қабул етмей. Полонияның фікіріне көре бұ кебе әрекетлер Украинаның топрақ бүтінлігіні ве суверенитетіні боза. Калифорниядагы янгынлар себебінден илә колганларның сайысы артық 31 олды. Өлчісінде ең бұйы колған әке янгын Кэмп ве Уилси адыны алдылар. Янгын ноябрьнің 8-інде башынды ве аляда сондыру өлмеді. Янгын орманларының 45 гектарны сарып алды ве yüzlerce evlerini mahvetti. Бьют, Вентура ве Лос-Анджелес бөлгелерінде февколеде вазиет илян етілді. Тәфсиратлы Желев хамызда. Бу янгынлар Калифорния елетінің тарихында ен махви yok edici янгынлары Даралев енді 5 күнді вамыты 250 адам тахли етілді, yüzlerce evler veran etildi, ormanlarının aman 50.000 гектары yandı. Янгын себеплері шымдылік белли дегіл, алевні де тоқтатып оламайық. Чүнки құру ава ве күчлю ел кедереті. Адамларны тахлие етмек тырышамыз. Бұны япмақ үшін чүшіт yollar қыдырамыз. Елімізден келгенini yapamыз. Ама бұ да аз екен. Да чоқ япмақ керек. Табиат афетымали буда Киев сал кешенелерге де барып етті янгын себебінден өз евлеріні Ким Кардашьян, Леди Гага, Шерви дегер біле адамлар терк етмек мечбур қалдылар. Голливуд актері Джерард Батлерның евейси янып күл олды. Тахлиеден сон Малибуда Киевіме қайттым. Калифорнияда олқанны көргенде юрегим яна. Янгын сөндірушілер есе машала. О қадар замет ве хуч. Калифорния валысы Америка Бірлешкен Девлетлері президентіне мұражат етерек вазиетке филекетлі деді. Өзіне беттінен Дональд Трамп янгынды вам еткені орман мүдерлігіне юкледі ве олар өз весембелеріні бечірапула мақалаларыны қайдеті. Алев авиация ве мақсус тәшкезатларіле сөндіріле. Синоптиклерінің білдіргеніне көре бұ күнлері елеттіке күчлі еллер тоқтатмайжақ ве янгын сөндірушілерінің ішіне кедер етежек. Сектор газыдаки атешке тутма нәтижесінде еді филистинлі иля қолды. Шы жүмледен Хамас ислам әрекетінің команданы. Израилін мұдафа ордусы филистинлерге қаршы авадан қыр дарбе ендірді. Хамас есе жевап оларақ тахминен 17 ракета учырды. Олардан учу железный купол мұдафасын ракеталарға қаршы системасы тоқтатты. Бу вақта Reuters агентлігі хабер еті. Бу вазиет себебінден Израиль баш назирі Беньямин Нетаньяху Паристе бұлынуыны тоқтатты. О ерде бірінші жиан женкі сонының 100 елығына бағыншылған тедбірлерде іштірақ етеді. Шымали ве Женеби Корея умми сынырының селядан арытылған бөлгесінде 20 сыныр ноқталарыны йоқ етіжек. Евелі ерден шақси еркен ве арбитехника керечі кілді бұқта Женеби Кореяның мұдафа назерлігі ғабер еті. Боле еті пеки Корея Девлеті октябрінің сонында алынған қарарына еріне кетіре умумен 250 километрлік сынырда кәндерінің 160 сыныр ноқтасы бар Женеби Кореяның есе 60. Кележекте епсі бұл ноқталар йоқ етілежек. Бұл сонки хаберімізді яйынларымызны қачырмама қачон біздің Facebook ве YouTube-таки сәфелерімізні тақып еті білесіңіз. UTV-лі олыңыз көрішкенже.